asifiwe. Kama vile mnajua teme ya mkutano wetu niko muzi icyo twatuvuga muri iki giterane ni kurejeshewa nguvu, ni kugarurirwa imbaraga, kurudishiwa nguvu, kugarurirwa imbaraga. Lakini huko kurudishiwa nguvu, ariko muri kugarurirwa imbaraga inawezekana mtu atarudishiwa nguvu kama amewahi kuwa nazo. Birashoboka ko umuntu agarurirwa imbaraga uko yigeze kuzigira, sasa zikatoweka, noneho zigashira. Sasa anahitaji tena asaidiwe, arashaka kandi kongera gufashwa, nguvu zimrudie, kugira ngo imbaraga zimugaruke. Na hili ndilo neno kubwa la huu mkutano. Iyo ntego y'igiterane cyacu. Katika kile kitabu cha Isaya tunachokisoma, Biblia abahanuzi ba Isaya twasomaga, ile sura yake ya 40 mu gice cya 40 mu sura 40 na aya yake ya 29 mu gice cya 29 kugeza kuri 30 tuna maneno juu ya kurudishiwa nguvu. Hanyuma amagambo yo kugarurirwa imbaraga. Kuna mambo mengi ambayo tumekwisha kufikia kwa kusema, hariho amagambo menshi twavuze, lakini jambo tungali nalo, ariko ijambo tugikomeje kuvuga katika hili neno moja, muri iri jambo rimwe tuna neno juu ya hatua za kurudishiwa nguvu. Turavuga ijambo intambwe yo kugira ngo itagarurirwe imbaraga. Jana tulimalizia na neno linalosema ya kwamba twarangije ijambo rivuga ngo jinsi nguvu zinadhihirika kati yetu, imbaraga zerekanwa muri twe cyangwa zinapatikana na jinsi zinaonekana, imbaraga zibona n'uburyo zigaragara muri twe. Na tulipoendelea tena dukomeje tukamalizia zaidi na neno lisemalo kwamba twarangije ijambo rivuga ngo jinsi nguvu, uburyo imbaraga zinaweza kutoweka, kile kinamalizaka nguvu, ikintu kimara imbaraga mu muntu. Tukafikia mambo mengi pale, twavuze amagambo menshi, hatutayarudia tena, tuyasubiramo sababu muda wetu ndivyo ulivyo. Abanya wacu ni mugufi, tungali na lingine ibada jioni. Tayari batera muri mugoroba. Nina imani kwamba anayeambia watu wakusikia havunjike. Ndagira ngo ubwira abantu ndavunika. Tena kusema mengi sana. Kandi kuvuga byinshi, mtu mwenye atasikia anasikia kidogo tu. Yumva na dukeya. Na anaweka vitendoni. Akandi akabishimira. Na sasa tungali na yale maneno. Turacafita ayo magambo rero. Tunafikia neno zaidi linalosema hivi. Tugeze ku ijambo rivuga ngo hatua zenyewe za kurudishiwa nguvu. Intambwe zo kugira ngo umuntu agarurirwe imbaraga. Tulisema juu ya nini ambacho kinamalizaka nguvu. Twavuze ikintu kimara imbaraga mu muntu. Tulisikia. Twarabyumvishije. Pakubwa tulisema ni zambi zenyewe. Twaravuze ngo cyane ni icyaha. Zambi zenyewe ni icyaha cyane. Japo tunitaja mambo mengi. Nubwo twagiye tuvuga byinshi. Lakini ni zambi. Ariko ikintu nyamukuru nicyo kiza kimara imbaraga mu muntu. Na sasa tuangalie hatua zenyewe tutapiga ili turejeshewe nguvu. Turebe none intambwe dutera kugira ngo tugarurirwe za mbaraga. Tusome unabii wa Yeremia. Ubuhanuzi bwa Yeremia. Hatua ya kwanza tuingie na unabii wa Yeremia. Intambwe ya mbere tugende mu buhanuzi bwa Yeremia. Sura yake ya 15. Aya yake ya 19 hadi ya 20. Kugeza 20. Tusikie neno la Mungu linatuambia nini pale. Turebe ijambo ry'Imana rivuga. Takuja kumalizia kitabu tuma Uwiteka avuga atya ati na nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzabakanwa kanjye, bazakugarukira ariko wowe ntuzabagarukira, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa ibe igihome gikingiye abo bantu, nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi ngurokore, niko Uwiteka avuga. 2 bibacumita mu mitima. Nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire dute? Petero arasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mbano y'Umwuka Wera. Amen.
ziva mu buryo bubiri bukomeye. Wakati wa kuanza mkutano Iyo tutangiye materaniro na wakati wa kumalizia no mkutano. gusoza materaniro, Moyo wakati ndio moyo wako uwe tayari. uyu mwanya umutima ugomba kwitegura. Utayarishe moyo wako. Icyo gihe umuntu ategura umutima, Uwe tayari katika mwili icyo wako. gihe umubiri wawe uri tayari, Mawazo yako yawe hapa. icyo gihe ibitekerezo byawe bizana hano Ili upokee. kugira ngo wakire. Maana katika jioni jana Kandi ejo narazibonye niliona zimekuja imbaraga zari zije na tena zimekwisha kuwa hapa. kandi zageze. Sinahitaji tu kuweka tayari ndio muzipokee. Utegura umutima wawe. Bwana asifiwe sana. Tuinue sifa zake Bwana. Haleluya. Sema amen. Na sasa tunawashukuru kanisa kwa ukaribisho wenu. Dushimira itorero ko mwatwakiriye mwatwegereje. Tunasema asante. Barakoze cyane. Munifanya kila ambacho nimepasa. Mwakoze icyo mwari mukwiye gukora. Mungu wa mbinguni awabariki. Imana ibahe. Na sasa tuna wakati wa neno la Mungu tu. Umwanya w'ijambo ry'Imana. Maneno ni juu ya kurudishiwa nguvu. Ijambo ni ukugarurirwa imbaraga. Kuna maneno yasemayo hivi. Harimo amagambo avuga ngo Wale wanaomngojea Bwana abategereje Uwiteka watarudishiwa nguvu. basubizwamo iteka Nao watakwenda haraka. kandi bazihuta Hawatachoka. ntibazaruha. Wataruka kama vile ndege. Bazirukanga nk'ibisiga Hawatachoka. ntibazaruha. Hawatachoka. Ntibazaruha ntibazananirwa. Seme amen. Alafu wanaongojea lakini Ariko abategereje nibavuga wanaotumainia abafite ibyo zirinyo biringiye wanaongoja bategereje. kama vile Bwana Yesu aliambia wanafunzi, Nkuko Yesu yabwiye abigishwa, naenda kwa Baba, ndagiye mu ijuru. sasa ninyi mungoje Yerusalemu. Namwe mutegereze Yerusalemu. Muwe pale mu mji mkuu Yerusalemu. Igihugu Yerusalemu. Mungoje. Tegereze. Walikuwa wamengoja. Bari bategereje. Nami natimiza juu yenu ahadi ya Baba yangu. Rya sezerano rya data. Walimwagiwa Roho Mtakatifu. Walishukiwa na Roho Mtakatifu. Lakini walikuwa wamengoja. Huko neno kungoja. Kuwa tayari. Kuwa tayari ugategereza. Katika haya maneno ya kuwa tayari. Haya magambo yo gutegereza. Acha nirudie nyuma kidogo niseme hivi. Nakubwira haya magambo suri nyuma ho gatoya. Jana tulisema hivi. Ejo twaravuze ngo hakuna nguvu hambaraga bila kuwa katika Roho Mtakatifu. Hambaraga hatari umwuka umuntu huyo Roho tu ndio nguvu. Umwuka wera nizo mbaraga. Akijaa ndani yako. Iyo yakumanitseho. Akipata nafasi ndani yako. Iyo abonye ikibanza muri wewe. Akiingia ndani yako. Iyo yinjiye muri wewe. Basi umepokea nguvu. Tena yeye mwenyewe atajua ni nini atakupatia. Kwa sababu nguvu haziko za kula. Haziko za kula. Haziko nguvu za kula. Haziko nguvu za kupigana. Ni nguvu za kuhubiri Injili. Nguvu za kuongoza kanisa. Nguvu za kutoa sadaka. Nguvu za kuimba. Nguvu za kuomba Mungu. Nguvu za kufukuza magonjwa. Bwana na asifiwe sana. Haziko nguvu zenye zitakuja tu sasa unakuwa nazo tu. Haziko nguvu za kuweka chini. Si nguvu za kulalisha nyumbani mwako. Ni nguvu za kutenda kazi. Hata hivi watu wako wanaomba nguvu. Lakini nguvu zikija. Nitawaambia kitu ambacho mtajitayarisha. Ikiwa mnaomba Mungu, baba na mama nyumbani, mkache kuacha magomvi. Sababu baba akijaliwa na nguvu, yeye alikuwa anafanya vingine vya mwili vya kawaida vyote vitaisha. Atatomboka. Zinamweka kwenye zinataka. Zinamtumikisha chenye hataki yeye atumikisha. Anatumikishwa na nguvu. Huyo ndugu pastor ameniambia kitu kimoja. Nikasikia. Yeye ni kama mimi. Mungu taifa la wabene. Ni watu wakakamavu kabisa. Bwana na asifiwe sana. Mtu mwenye kujaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu aliambia Nikodemu ya kama upepo unavuma kule upendako. Upepo unavuma kule upendako. Acha vile mtu mwenye anajazwa na Roho
Wanyamulenge wamoja cyara abanyamulenge bamwe wenye walijaa Roho Mtakatifu buzuye imbaraga z'Imana wakatumwa kule kuba Kasai kule. Imana yohereza mu Kasai muri Kasai Mmoja alikuwa anatuambia ati harimo watubwiye mu makuru alifika ku taifa moja wese ku bwoko bumwe lenyewe walimletea imbwa aseme njoo mbuzi ya kumzimana baje kumuzimana wanamletea mbwa muzali imbwa yeye asema asante kabisa murakoze cyane asante kabisa murakoze cyane acha ni kwa mtu wa Mungu umuntu w'Imana kwa kishinda kweli nta kibazo kiyo haba alishukuru kwa hiyo yarabaze ndashimira kushukuru izimano kabisa lakini siku lake sasa tugirwa zingine mureba kandi alishukuru kwa dhaifu yabanje gushima arashima macho ni waambie reka mabwire nguvu zikisha kuja imbaraga iyo zaje mama nguvu ndani chungu zitarungulia kumbabura na wewe uko pale umugore araho ukatoka wimbo unaanza kucheza wewe mikono gatangira nilikuwa nimepiga chungu maana hapa sema namna gani ngo batasindikiza washimije ulishachanganyikiwa na nasaze wa mugore wewe ikiwa nguvu zinakuja imbaraga zishi na hapo vumiliane ntimuza mwihanganye acha ndo anajawa nazo sana uyu mugabo yuzi imbaraga undi zirihangana hana hazo umugabo atazishinja kuwaka shida kwa ikibazo Mungu mnaomba uamsho ko murasaba ubushuzi hivi mwanamke anatawanyikaka umugabo akagenda mwanamke anawaza lakini huyu mwanaume umugabo akavuga ngo atakana narashatse hana wabibi wengine huku kwenye yashatse afanye bagabo yari iko Mungu yeye ndipo anakwenda nishane umugabo ni ajabu mtu hajuake ya nyumbani mwake ubitekerezo by'urugo hajua icyo munsi haukifanyake sawa sawa ntubikora neza unachukuliwa wowe nguvu yote nimukimura imiti imbaraga zizamuka utaziona kandi uzaziona kisha kuja utakuwa mnaimba chuma yote na maliziko uzaza muri icyumweru gishyire muri rimba gusa watu walikuwa wanamnaga abantu bawe alafu wenyewe wanatumika maofisi kazi za wengine mu mabiro y'abayobozi chao wenyewe sijue namna gani sinzi ko bizagenda acha niwaambie sikuendelea na masomo sana sinakomeje iwe cyakomeje kwiga sababu ya nguvu kubera nguvu zilinishukia tu imbaraga zamumanutseho nani na nivondo ya shule akiri umuntu agasiga mu ishuri nilikuwa ninaimba usiku ngao unaingia hivi yararagaririmba bugaca usiku inakucha ugaca ririmba unakucha ninasimama hivi ugaca mpaka kuna tabiri maneno ya Mungu gusa sasa asubuhi bati mu gitondo ninajikaza ninaenda shuleni ati akaja kwishura kihangana sasa wakati ninafika shuleni yamara kugira mu ishuri usingizi wa ule wa usiku bitotsi bikamutora ulikuwa wapi sasa waraye mwalimu anasema anapiga na wapi akili kapotoka ubwo yubege nguvu za Mungu ni kama kidawa cha kulevya ni kama ikilo cha kulevya utatengeneza yote zikisha kucha vizuri imbaraga sasa utaona maajabu zabuni bitanga hapana kusema sisi kuko watu ariho abantu wenyewe wanapenda kusema bakakunda kuvuga sema roho si ulevi bati muka susizi sema unakadiria tuzamugaragaza wakati ungalo unakadiria iyo ukikadiria roho hajakuja vizuri mugaciro hajakuja umwuka bataraza neza hajakuja umwuka bataraza utakuda zazuririmba kama mwenye hata ibaka na siku nyingine kama mwenye atakufa kandi kwa gaturi kama mwenye atakufa kesho uzalima kuzafesha kwa ajabu sana bitangara Mungu atulete haleluya tupe Bwana sifa yake Mungu asifiwe sana ona sasa wengine wakamkatiza siku ya sita umuntu wapata kwa gatandatu kama chama ilipokuwa siku ya sita ingine wakamkamata sokoni akiiba mfuko wa viazi na watu mwenye alibaki siku ya sita ingine anaiba viazi ni ajabu kubwa sana zamani mtu alikuwa akiingizwa majini wakati makaburu kusema wengine wakamkatiza siku ya sita umuntu wapata kwa gatandatu kama chama ilipokuwa siku ya sita ingine wakamkamata sokoni akiiba mfuko wa viazi na watu mwenye alibaki siku ya sita ingine anaiba viazi ni ajabu kubwa sana zamani mtu alikuwa akiingizwa majini wakati makaburu kusema
imbaraga z'Imana. Lakini kuna vyenye vilienda vikakosekana. Ariko hari ibyagiye bibura. Watu walikuwa wanabatizwa na wanajazwa roho. Lakini sio hivyo leo. Ariko siko bimeze. Utaniza watu hata 12 mmoja. Lakini hakuna mwenye atasema kwa lugha. Kuna mwenye atajaza. Nguvu ziligawanyika kabisa. Na sasa neno la Bwana linasema tubuni nanyi mtapokea kipawa cha Roho. Na mkumbuke kwamba tulisema hatuna nguvu zingine pembeni. Isipokuwa yule Roho. Jana tulisema ya kwamba neno la Bwana likaja. Nikimwambia Zerubabeli ya kwamba sikia jinsi nasema Bwana. Kwa uwezo wala si kwa nguvu zingine. Bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bali ni kwa Roho ya Bwana. Vitu vya Mungu haviwezwa na kitu kingine. Ikiwa utavifanya na visikike, ukivifanya na vinapendeza, ni roho tu. Na mwenye anaweza kuboresha. Mungu aliye pamoja na kanisa. Sema amen. Mungu awabariki sana. Kutubu. Neno la Bwana katika Yeremia limesema nini? Ninasema ya kwamba sikia sasa. Ukirudia nami nitakurudisha. Nitakurudisha. Na ukisha kurudia utatoa vitu vya zamani kutoka katika vitu vibovu. Na ukitoa vitu vya zamani katika vibovu, nitakufanya kuwa kinywa chako. Tena nitakuwa pamoja nawe. Nitakurudisha. Nikujenge kama vile ukuta unaojengwa kwa shaba. Pamoja na hayo sasa, wale wanaokutafuta wewe watakugeukia wewe. Maadui wako wenye walikutafuta, wenye walishindana na wewe, watakugeukia. Yaani watakuja kukuja magoti mbele yako. Pamoja na hayo sasa, wakisha kukuja magoti, nitakuponya mikono yao. Wewe utawashinda, lakini wao hawatakushinda wewe. Useme amen. Bwana asifiwe sana. Tayari tunaingia katika umuhimu wa kuwa katika nguvu. Tunapata neno umuhimu wa kuwa katika nguvu. Wewe utawashinda, lakini wao hawatakushinda. Wao watakugeukia, lakini wewe hutawahindukia. Na ni neno tunagusia la umuhimu wa kuwa katika nguvu. Tutakuja kuligusia, ni la mwisho tutaligusia la mwisho. Faida ya kuwa katika nguvu. Lakini tayari tulishagusa kwa halo. Akisha kuwa katika nguvu, anashinda kama tukiwa pamoja na Mungu, yale maadui matatizo yote ya udhaifu, zile za mambo mengine utayashinda, lakini hayatakushinda. Mungu abariki sana. Sema amen. Mungu abariki sana. Ukitosha, lakini ukitosha vitu vya zamani ndani ya vitu vichafu, utakuwa kinywa cha Mungu. Alafu hili jambo ni jambo ngumu sana hii wakati. Kuna msemo watu wanaishi katika kanisa, lakini hawapendani. Watu wanaishi na kanisa lakini hawapendani. Na wanajaa ujanja mwingi sana. Kuna neno la Kinyarwanda lenye linasema mwenzako akikuficha kama anakuchukia, na wewe ulimufiche kama ulinijuaga. Je, kwanza huo msema ukijua kama nilikuchukia,
na wewe ukijua nawe ukabimenya mimi nitakuficha kama ninakuchukia ndeza kushaka kwa na wewe ukijua nawe ubimenya unifiche kama ulijua kama nawe uzopishe kubizi ko nakuwa katika bizahekira kuanza leo bitangira no sisi watu wa Kristo abakristo kuanza leo bitangira no ne mweza kwa kikuficha kama nakuchukia kuanza leo bitangira no ne mpaka wakati gani izohekera he yo acha niwaambie ila mubire ngo tumishi wa Bwana Mbonyi kwa Itege umukozi w'Imana witwe iryo zina aliimba yararirimba akasema vifo vya kushitukiza vimejaa dunia alikuwa anawaambia imfuzo tunguranye zageze kwa ukikana yale mambo ndani yako nuko na magambo na kifo cha kushitukiza kikikuja safari ya haraka ikikuja furukaza utaenda na muda gani uzageuza wewe unajitayarisha rufu witegura urufu mwanadamu anatembea na rufu umuntu agenda rufu mambo ni ajabu sana ibitangaza ambapo mnajifunza sana mtu yuko anakufia hata mudushe ya nyumba yake mwake hapo anatereza mudushe hivi kichwa kinapasuka unaenda ninadhani kama mtu anaogopa kwenda barabarani hasa atagonga na pikipiki takibaza afite umwambie vizuri bila kumficha ubwire neza tumvishe nitakwambia kitu kimoja nakubwira ijambo rimwe labda wewe utamponya yeye byenda ushobora kumukiza muri izo huko wachungaji wamoja wanakunjamaka na hawatajua kama walikuja bashobora kubamera nawe ntabwo ko yahengamye Mungu awabariki sana mchungaji kuna aravuga iyo rimwe gusa katika kitabu cha Zaburi muri zaburi sura ya 103 aya ya 3 umurongo wa 3 hadi ya 5 ndaza kuwa 5 mtu mmoja tusomee kwanza ndumva dusubira abantu tuangalie ndege mmoja miongoni mwa wale ndege kuvuga inyoni imwe imeze kuko tumeranye tumaze kwakira imbaraga turagushimiye aya masaha y'uyu munsi muri iki gitondo ku ijambo ryawe twumvise iki gitondo mana ku ijambo ryawe uburyo tugomba kugaragaza imyitwarire y'abakwiriye abakumenye kugira ngo duhe imbaraga zo kubasha kuva mu cyaha no kwanga icyaha n'izana duhe imbaraga ibiturwanya isi umubiri wacu satani mana duhe imbaraga zo kubitsinda duhe imbaraga zo kuva mu cyaha duhe imbaraga zo kubitsinda ufashe ubwoko bwawe mana abahagaze mu kuri no mu mwuka tugushaka tugukeneye dukeneye mana izindi imbaraga zituma tubasha kwiyibura zituma tubasha kuba abasore b'imigenda tukiyambura amoya ya kera tukiyambura ubuzima bwa kera tukiyambura umuntu wa kera tukambara umuntu mushya ubwo dushaka asabira mana ubwoko bwawe abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore bawe waduhaye mana muri iki kinyejana muri iyi myaka mana y'imbaraga yumva hari aho tunanirwa pe hari aho tudashoboye pe hari aho twisanga mu byaha hari aho mana imitima yacu yakomeretse hari aho imitima yacu yabaye amaze kubaka tutagifite inkombe z'umva twamaze kwitoza ariko mana ngena amavuta y'umwuka wawe wera yo kudusubiza mu mbaraga kugira ngo tubashe gutanga hari ibyo twibye hari ibyo twakoze bidakwiriye hari ibyaha twakoze hari ibyo twakoze bidakwiriye mana yanjye mana yanjye mana yanjye turaguha n'abagaragu bawe turi imbere yawe ugarure itorero ubuzima bushya ugarure itorero ibyiringiro bishya ugarure itorero ibyishimo bishya ugarure itorero mana ugarure itorero mana imitekerereze mishya ugarure itorero mana imikorere mishya ugarure itorero mana data ubuzima bushaka ubuzima ushaka tubitore ushaka dusenge ushaka mwana tugukorere ushaka tuvuga ariko mana niwe wagera handi hakomeye niwe wagera muri ariya mago niwe wagera muri uriya buzima mana uza nk'itorero turifuza urwego mana twifuza ko tugeraho kugira ngo tugukorere nyako kugira ngo tuguhimbaze nyako kugira ngo tugukorere nyako oh baba data uri
babazamuha iteka ryose uri mwiza Mana uri mwiza Mana tuzamure Mana tuzamure Mana nituzabumirizo tuzamure Mana tuzatsinda nituzabagarukira bazatugarukira nibwo ijambo ryawe ryatubwiye haleluya Baba haleluya Mwenyezi Mungu haleluya Mtakatifu wewe kimbilio letu Baba tunakushaka Mwuka Wera turwanye Mwuka Wera dufashe turakwinginze haraho Satani yadutwara mu bitagira umumaro haraho Satani yatujyana mu kutumvira haraho Satani yadutwara Mana tuvaneyo Mana tuvaneyo aho Satani aturangaje mu bitekerezo aho twicaye imbere yawe nitwumva ko twicaye imbere yawe buri muntu wese yaba ari yaba ari abakeneye amafaranga yaba ari abakeneye ubuzima bw'umwuka yaba ari abakeneye ubwenge yaba ari ibyo bakeneye byose ntabashije kuzigama ni wowe uri wowe igisubizo uzi buri muntu wese aho akeneye uzi buri muntu wese icyo yifuza abakeneye amahoro abakeneye gukizwa abakeneye gukomeza mu mbaraga zawe abifuza kugira ibyo bakora ntibabashe kubikora